ovome videu idemo malo u ovome smjeru prema Iranu, prema drevnom Iranu, prema Perziji, gdje je nastao je Zoroastrizam. Zoroastrizam je inače nastao od čovjeka koji se zvao Zoroaster ili Zaratustra. I on je bio prorok, ili da ga nazovemo i poslanik Božiji, koji je došao ovdje na zemlju obnoviti znanje i proširiti znanje. Proširiti znanje o tome kako da čovjek postane anđeo. Zbog tog njegov dolazak inače bio je poznat. Poznat je bio onima koji su loši, ali onima koji su dobri. Proživio je poprilično burno djetinjstvo i pokušali su ga maknuti što dalje, ali nisu uspjeli. On je proširio znanje. Kad je otišao, onda su, naravno što se dešava uvijek i redovno, kad se donese znanje iz duhovnog svijeta, onda se to pretvori u religiju. To je, kako bih rekao, kao otrov za znanje. Ili ako bi ovi koji vladaju i žele vladati, oni bi rekli da je to lijek za to, da je oni to će prebaciti u religiju, to jest nekakvo znanje koje je u stvari usmjereno na nekakvu unutrašnjost čovjeka, na dušu, koje je trebalo biti usmjereno na samoga sebe i rješavati sam sebe, u stvari se kroz religiju prebacuje prema van i da se to rješava prema van, pa tako nekakvu stvar koju je naš Zaratustra pričao je o toj unutarnjoj vatri. Ta vatra, možete vidjeti to na nekakvim ikonama gdje Isus pokazuje prstom kao na srce i koje je srce to u plamenu. To u stvari je taj nekakav osjećaj ljubavi koji dolazi iz duše. Pa o tome je pričao Zaratustra, a oni su naravno to poslije izokrenuli pa su pokazali da je to vatra nekakva vani i ta nekakva vatra će se neko brinuti o toj vatri tamo vani da se ona kao nikada ne ugasi. To su vam te zamjene kako se to svijest uplete i kako ona napravi, izobliči stvari i okrene naopačke. Svijest daje taj nekakav pristup, materijalni pristup. Za nas i ovaj dio koji sam ja htio reći vezano je za dolazak Saošjant ili Saošjanta u jednini ili u množini, koji u stvari predstavljaju nekoga ko mijenja svijet. Prema nekakvim izvornim znanjima koje mi znamo od Zaratustre, on vidi sve one koji dolaze na kraju teškog razdoblja da promijene stvar, da rade dobre stvari, da prenose znanje. On njih vidi sve kao zaošjante, dok poslije je opet, naravno dođe uvijek do iskrivljenja, tako i ovdje, dolazi do toga da se za te zaošjante, da su to u stvari 3 spasitelja koji dolaze i onda se taj čak i razdoblja nekakve ljudske povijesti se dijele u zoroastrizmu, dijele se na 3 razdoblja i na kraju toga kao svakoga razdoblja će doći jedan od tih spasitelja i svaki će od tih spasitelja će se izaći iz jezera, bit će rođeni od nekakve čiste žene i onda će oni napraviti nekakve promjene u svijetu, na kraju da bi bio jedan od spasitelja, bi bio kao najbitniji, zadnji, taj koji bi nešto tu napravio. Onda se tu spominje se nekakva rijeka, ta bi užarena rijeka, ona bi za one koji su dobri,
ljudi, ona bi bila za njih kao nekakvo mlijeko, dok bi uništavala one koji su na nekakvom lošem putu. Pa imamo onda nekakvo, još se spominje se nekakva biljka hoama, koja, pa evo, kao ako se ona uzima, da onda ona ima mogućnost liječiti bolesne, da može uskrsnuti mrtve i tako čitav niz stvari koje je tu navedeno. A ja bi sad rekao bi za taj nekakav dio, za nekakvu tu biljku, opet je došlo do iskrivljenja, to se u zoroastrizmu se kao koristi se, kao nekakva biljka se koristi, ona se konzumira, ali to je vjerojatno dolazi iz svijesti da nekakva ta uopće, nekakvo to razmišljanje da postoji nekakva biljka vani, pa to nešto treba ubrati i to nešto konzumirati, onda se ta stvar rješava. Ali u stvari kad mi to pogledamo sa druge strane, kad usporedimo mi to sa nekakvim znanjima koje znamo o cvijetu lotosa ili nekakvog cvijeta ruže, onda mi možemo vrlo lako doći do zaključka o čemu se radi, da je to samo simbolički prikaz, da je spomenuta ta nekakva biljka. Recimo, lotos je uzet za duhovni razvoj iz toga razloga, jer lotos iz nekakvog mulja, nekakvog žabokrečine, nekakve iz nečega mutnoga, lošega, izlazi van i cvjeta, raste i više ne može se, zbog toga koja je struktura tog cvijeta, ne može se zaprljati. I to je baš taj nekakav dio kad bi se pogledalo nekako duhovno, da je onaj čovjek koji je i bio i loš i svakakav, jednostavno je krenuo taj nekakvim duhovnim putem, postao anđeo i više ga materijalni svijet ne može zaprljati. Zato se simbolički koristi lotos kao cvijet. Ne znači onda da ćemo mi konzumacijom, ako mi konzumiramo lotos, da ćemo mi sad postati duhovni. A ovdje je to došlo je do tog iskrivljenja na taj način. Ovdje je opet spominjem ruža. Ruža je kao nekako nešto što dolazi iz nečega što je opasno, što može ubosti, ugrebati, a onda se iz toga rodi se nešto, prikaže se nešto kao tako prelijepo kao što je to ruža. I sad možemo možda reći da takva nekakva Zoroaster tada u svoje vrijeme je možda upotrijebio nekakvu poveznicu sa biljkom koja je možda rasla iz nekakve pustinje, iz ničega, iz mrtvoga, i onda bi postalo nekakav cvijet. Može i tako nešto biti. I uglavnom, što se tiče samog tog zoroastrizma, tu zbilja je malo je ostalo znanja o tome, a evo, barem ako ništa drugo, taj za te saošijanti, za njih da je poznato, evo, da će doći neki koji će širiti znanje, dobre stvari i ljubav drugima. I sad tu bi ja još napravio jednu poveznicu koju ću ja spomenuti već kad budem radio i neka sljedeća videa, spomenuti tu poveznicu sa poslanikom Muhamedom, gdje je poslanik Muhamed govorio o umetu. I onda kad mi znamo što je to govorio poslanik Muhamed, znamo tko je Zaratustra, onda možemo i povezati i da je umet u stvari to ti odabrani koji rade dobre stvari. Isto kao u ovome slučaju u zoroastrizmu. I evo, kad mi pogledamo te razna vjerovanja, razne priče, razne legende, samo možemo vidjeti tu simboliku, koliko je to sve kompletno vezano. A za nekakav kraj ja bih htio nešto spomenuti, a to je Ahura Mazda. Ahura Mazda koji se spominje kao vrhovni
vrhovno biće, vrhovni bog u zoroastrizmu i simbolika kako je on prikazan. Prikazan je na taj način. Postoji stari čovjek koji predstavlja, koji je simbol mudrosti, raširena krila. Ta krila imaju po 3 reda krila, svako predstavlja jednu dobru stvar, to je dobre riječi, dobre misli, dobra djela. I imamo rep koji je isto podijeljen u 3 dijela, koji oni predstavljaju loše stvari, i rep je ono što u stvari čovjeka zadržava ovdje na zemlji, i dužnosti svakoga se riješiti toga repa kako bi mogao odletjeti u duhovni svijet. Onda imamo krug koji predstavlja, već sam rekao krug predstavlja dušu. Prije sam spomenuo to da predstavlja dušu, a što se tiče ima još jedan dio koji je, ajmo reći, nekakvi, spomenimo to, recimo, izvadci nekakvi koji idu od repa, oni idu u različitim smjerovima, oni predstavljaju te 2 sile. Jedna je sila stvaranja, a jedna sila je uništavanja. Evo, koliko mi stvari samo možemo iščitati iz jednoga takvoga znaka. To je nama svima usađeno, je već nekako mi to znamo kroz osobnost, kroz dušu, već te stvari znamo, ali svjesni nismo toga svjesni. Mi to tek sad, kad mi znamo, kad imamo nekakva znanja, možemo to iščitati. Evo, toliko za sada o ovome dijelu. Možda ću se vratiti na zoroastrizam, možda ne, ko zna, nikad se ne zna. A vama lijep pozdrav.